Katwira u ri vutisa Rangane ko again a yi kumeki album leya bolo na tikatara yeah Rangi Aye mi va twini musi Imatini album ikona yo hela oh yeah album yo hela then namutlha loko vo landa la ka Baloyi kumbe ka Sesara la va nga tikuma loko yi herini phela esivara loko yi herini phela yi ntsundzuka lovola kun'wana nga va heti phela mina ya yi herile yi herile chema mani twa vusiku ya kwini this year yi xaviwe ngopfu hi tikhampani tin'wana ti sapotaka masivona lava kota ku xava vo ma 250 kuma ku khampani yin'we like vo Dino vo Mbita titele nyana matiwa yi hambana kwini na pongo leyiwani bra mina le pongo na ku kuma khale ngopfu CD leyiwani mina mara pongo a yi humi ayi humi leyi ta yi kuma leyi rhandzaka na mina vele ku yi hambana njhani na pongo leyi ni ta ku ta fana hi ku vanhu lava nga ti tirha karhi vanhu vanhu okay vanhu lava nga tirheni aka album leyi ni ngo ntirhe na Dr. Joe Shirimani na mfana un'wana ni nge le ku humeseleni rivaleni va ri Dlanyoka Dlanyoka wa munhu twaku kwala endla ku tigimiki ivi ku va na Shongi ivi ku va na Opi Phisi Mfana ivi ku va na Sketho wa Chambula ivi ku va na Mambawulele as a producer na mina as a producer na Shirimani as a producer maswona hlengeriwini tingwenya na ku kombeta rixaka ku faneke va chumu kaza yi vuya nga endli leswiya swo mani a nge tirhi na mani a nge tirhi na mani kambe Dlanyoka hi yaloya wa va Samson okay Dlanyoka okay yena yaloye loko no milanga leri mi rhandzaka ngopfu kwalanwani mi ta huma na ri na handle ka bolo na tikatara ni ya huma na track 7 ni ta helela kwala ni ta helela leyi a mi lavi huwani a na pongo a lavi ras and watch out ne ni ya feature ha xilimi swo phinga khale watch out hi mambo hi leswi nga busy so na xilemi mhlophe wow se ya kumeka online masiku na fashion ya kwasoko vanhu va kuma tinsimu ka online vele yi nga va se yi kumeka kumbexani ka ha ri na nkarhi lowu mi nga wu yimela swa ku yi va lexi ni nga xi endla DC a languti ngopfu online that's why van'wani va a va yi kumi kwihi van'wani a va yi kumi kwihi rhangi hi release online ti-platform letiya hinkwato kona vanhu vo tala vanhu foneleni va ku hi lembe leri u kote ku hi nyika album online hi nkarhi vanhu vo fana na va tifeni ta mina leti nge le Botswana Swaziland na va ri na Namibia va ku hayi Khesingo DC Rangane radio ya Khisimusi Rangane radio ya Khisimusi bara ku xa nga swi famba n'wana mani xi mi khumbe njhani mhaka leyiwani xitsongwatsongwana lexa COVID-19 ka mhaka yini ya mhaka vuyimbeleri kumbexani entertainment ku angarhela ku vulavula swi hi vavisi ngopfu loko yi ku lockdown a ni ri na 6 wa ti-show ta serious hinkwato leti a ti fanele ti hakeliwa ivi ti nga hakeliwa hala sayitini ra business swa music at all a swi ri slow na mina a ni chava ku nghenisa vanhu studio loko a tirhe why a swi nga olovi a swi nga olovi a hi fanele hi tlhe hi landzelela milawu ya kona ku fanekele u endla one kombeta ku na wena wa respecta milawu leyi nga vekiwa hi president wa hina man probably ka simbo ankheza Rangane hayi ta hela kwala ni rungani makasa kuna marungani laya ni ri kuna marungani so kona iza kwalaho ke sini Prince Rangane mina tambona online